izi radiyo z'abafaransa z'abazungu za BBC za RFI za Voix d'Amérique zikora iki muri Afrika? Turazikeneye mu by'ukuri. Ikintu dukeneye ni ikintu giteza imbere umuturage. RFI ntabwo izateza imbere umuturage wacu. Bibwira ko umuturage wo muri Afrika kumenya ko makuru yatuga ari cyo bimariye. Ari cyo bimariye. Nanjye ubwanjye ntacyo bimariye kumva ko makuru yatuwe natuwe cyanyarorera natakiye maze nese ko kutakumva radio Kinshasa i Bruxelles ubuje bundi ngira ngo uzumva nawe utanageze muri Afrika none se kubigeze gushaka gufata Afrika du Nord bashyire muri Union Européenne umva utanitari kuhagera yuko adafatanga oya uzajya umve twagiye no muri Otan Oxide yarabiyeretse ntimushaka kuyireba iyo bivuze baravuga turiya muntu yanga gusida ariko tiro gusida mfiki nabo hari ikintu bita Ethinocide. Ethinocide n'ukwica mu bwenge. Ethinocide abitandukanye na Jenoside. Jenoside barakwica physiquement. Ethinocide bakwica mu bwenge. Moi je préfère Jenoside. Aho kugira ngo icyo mu bwenge préfère kunyica nkavaho. Turabasuhuje inshuti mu dukurikiye twizere ko hamuherereye muri amahoro abatari amahoro namwe mukomeze kwihangana kuri iyi si niko bimera uyu munsi bari byiza ejo bigahinduka turi kumwe na Dr. Rusa rero Dr. na amahoro bisaba nabwa mbere nkubonye yambaye ishati byose ni kimwe upfa kwambara icyubonye n'amashati ugiye yambara se oya ni ingingira yonyine ndashaka kuzakubona wambaye costume ibyo ntibizabaho n'umunsi n'umwe kubera iki oya biriya ni iby'abandi ntibabigumane ni iby'aba imperialiste yego ndabona ariko ku mufuka hariho ikarita ya Afrika Afrika iba ku mutima wanjye urabizi ya tugiye no kuganira kuri Afrika cyane cyane twibanda kuri biriya bihugu bya France Afrique mu minsi ishize twaganiraga umbwira ko Ubufaransa bugiye kurangira mu buryo buri economique kubera ko nyuma y'intambara y'Uburusiya na Ukraine Ubufaransa buzajya hasi kubera gutakaza bimwe bihugu bya Afrika. Dr. Situation ubu ngubu imeze ite y'umubano hagati y'ibihugu bya Afrika byahoze bikoronijwe n'Ubufaransa cyane bira byo muri West n'Ubufaransa ubwabwo buhugiye cyane mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine mu minsi ishize bwari mu matora no gushyiraho guverinoma. Riga ikibazo aho tutumvikana iyo mumbwira umubano nta mubano wa Afrika na gusida burya umubano no kuvuga iki wundi sama relation meza mu mfitanye n'umuntu nta mubano wigeze ubaho hagati y'Ubufaransa na biriya bihugu nta mubano wigeze ubaho hagati yo gusida na Afrika ahubwo imbwira uti urabona gute domination nayita mu kinyarwanda domination kwigarurira yasa kwigarurirwa ibihugu byo muri Afrika kwigarurirwa n'Ubufaransa nkuko Oxida yose pita Afrika yose yigaruriwe na Oxida iyo umbaza gutyo ahubwo none turabona gute evolution icyo mbona ibyo nkubwira wagira ngo Pan-Africanisme n'ibizi yonyine noneho namwe muramenya yuko turavuga kuri Mali muramenya yuko nta mubano France yigeze igirana na Mali umunsi n'umwe France yafashe Mali nk'igihugu cyabwo ndavuga Mali yonyine ariko n'ibihugu 14 yayifashe nk'igihugu cyabo nta nubwo yayifashe nk'igihugu yayifashe nk'igihugu cyayo Mali abamariye batarimo abamariye hari abantu baraho gusa nk'abakozi ba France bashyiraho ubuyobozi bashaka bicu bashaka c'est ça none uyu munsi ikibikwereka ari gituma abantu bamenya noneho niba ari umubano wabo noneho bamariye bakavuga ati rwose ntabwo tugishaka umubano wanyu muvemo muturekere igihugu cyacu bakanga sibyo bagashaka noneho
bagashaka no kwica perezida wabo. Hariya iyi kudeta yagaragaye ejo bundi siyo ya mbere, bamaze gutanta kumwica inshuro 5 organije baciye mu ba officier bashaka kwica perezida mu basirikare bo muri Mali. Noneho maneko y'Uburusiya iramwavertisa barabafata. Ari gusa ubwa mbere nashaka kubwira ko hari n'izindi bashatse no kumwicira mu isengero, kumupoignarida mu isengero muri mosque, ntabwo tujuru barafatwa. Ariko noneho saho gusa uribuka ko no muri Centre Afrique bashatse kwica Twadera inshuro 2 zose. None se barabahura iki? Bari muri Mali, France na Mali ihuriye. Ese Mali ubona hari ikibangamyeho kuri sécurité y'u France? Ubona Mali yatera France? Ariko Mali nitunze France, c'est ça. Niba Mali ishobora guproduza 50 tonnes zaza buri mwaka, abamari n'abakinnyi uyu munsi. Mali ifite amaminerie yose, ifite uranium, ifite lithium, ifite zahabu, ifite cobalt, ifite byose. Ariko ntacyo Mali nta relation, nta mubano dukwiye kujyana gusida. Tuzabaho nka bihugu bitagenderanirana se. Kugenderanira se no kuvuga iki? Muri se twagende ubundi wagenderanira n'umuntu mutangana, wagendera n'umuntu utakufata nk'umuntu gusuzugura, uko no kugenderanirana n'ibyo ni kubyita. Wagendera n'umuntu uvuga ati reka nshyiraho abayobozi bameze gutya na gutya, ibyo byita imigenderanire gute koko? None se Docteur, situation ihagaze ite hagati ya Mali n'Ubufaransa nyuma y'izo tentative? Okay, les relations ntabwo ziri ombo fixe, ibyo bimaze iminsi kuva uriya perezida yakora Goïta. Goïta yakuyeho perezida utari uwa Mali wari uwa France. Ubu noneho ni perezida wa Mali Goïta. Kandi Abafaransa ntibashaka ko Mali igira perezida, barashaka ko Mali igira perezida ubakorera nka kuriya Côte d'Ivoire ifite perezida Ouattara, nabo kuba mukizaho urabizi ibyo tumaze kwivuga kenshi. Rero perezida batashyizeho utabakorera nta kuntu bamwizera ko ayobora Mali. Tekereza kutamwizera ko ayobora Mali ukagira ngo Mali ni France, c'est ça. Donc birumvikana France irahangayitse rwose. Ibyo ngibyo ni ibintu byagaragaye ejo bundi warumvise birukanye France 24 ibibazo byateye na RFI ibibazo byateye ukibaza izi radio za France z'abazungu za BBC za RFI za Voix d'Amérique zikora iki muri Afrika? Turazikeneye mu by'ukuri. Ikintu dukeneye ni ikintu giteza imbere umuturage. RFI ntabwo izateza imbere umuturage wacu. Bibwira ko umuturage wo muri Afrika kumenya ko makuru yatuga ari cyo bimariye. Ari cyo bimariye. Nanjye ubwanjye ntacyo bimariye kumva ko makuru yatuga ntatuge cyanyarorera. Ikihangayikishije twebwe ni mwene wacu, ntabwo duhangayikishwa, tugomba guhangayikishwa n'abariya. Ariko ntibadukundira. Turangarire mu byabo. Twibagirwe bene wacu. Natakiye maze nese ko kutakumva radio Kinshasa i Bruxelles. No, Afrika ikwiye guhindura imyumvire. Ntabwo mu by'ukuri nta kikeneye hariya hakurya. Ubwo ejo bundi ngira ngo uzumva nawe Otan yageze muri Afrika. None se ko bigeze gushaka gufata Afrika du Nord bashyire muri Union Européenne, umva Otan itari kuhagera. Iyo kadafatanga babonye ibyavuyemo hahise haza printemps arabe. Bashaka Maghreb yose ijye muri Union Européenne. Nuko dukunda se na Otan yari kuza
none abanyafurika barebye nabi na Otan yaza cyane igihe cyose onizaba kituri hejuru ibintu atacyo bitumari ari Otan nta kitumari ari yori nta kitumari ntabwo byo dukeneye na gato iyo ni ntayo dukeneye iyo ni si icyo tuyikoramo kosi yacu oya uzajya wumva twagiye no muri Otan kandi ntabwo turi menase na gatoya ibyo badukoreye birahagije n'izo mbunda baduha zirahagije kuko imbunda baduha imbunda Afrika igura c'est pour les Africains mu by'ukuri nta kibazo tumariye twagumye kuba tutanazigira ariko ntibadukundira kuko bakora uko bashoboye baduteranya hagati yacu turasane turabavandimwe c'est ça turasane cyane dutemane c'est ça twagombye kubirenga tugakundana nk'abavandimwe tugiranye ikibazo tukamenya uko twiyunga twebwe nk'abavandimwe ibyo ni ibintu bisanzwe si ngombwa ngo twicane ntacyo bimaze noneho umunyafurika tukarigomba kureba isi ufite iyihe nyungu kwica mwene wanyu ni iyihe nyungu nta n'imwe muzabaze abicanyi uwungutse azababwire ariko dufite inyungu mu gukundana izo zirahari ibyo ntimubimaririze dufite inyungu mu kuba umwe dufite inyungu mu kutagira imipaka ibyo ngibyo uzambwira ko ntayiriho azambwire muzamba bari mumbwire igihombo twagira dukundanye tukaba umwe mumbwire igihombo twagira tutagize iyo mipaka badushyiriyeho ntacyo wabona nubona ibibazo izi ngaruka iriya ntambara iri kuragera kuri Afrika iza peteroli ibiziki na gaze muri Afrika iyo dufite irahagije nta kibazo twagombye kugira iyi peteroli yo muri Afrika yaduhaza tutiriwe tujya hanze gaze yo muri Afrika yaduhaza tutiriwe tujya hanze ariko ntibyakunda igihe Afrika itariho ari agahugu kamwe kari hariya abandi bashyizemo imipaka bashobora no kuyobora aho bashaka niyo gaze yo muri Afrika basanga igiye ahandi ntibyagutangaza nk'uwo gaze yo muri Angola igiye mu Butaliyani iyo muri Algeria ijya mu France kandi yajyaho hepfo yayo nko muri Mali n'ahandi ariko iriya mipaka nicyo kibazo Dr. none se ubu umubano w'Ubufaransa wenda na Chad na Gabon na Cameroon biriya bihugu na za Brazzaville bimeze bite kugeza ubu biri tandi umubano wabyo uri tandi ariko ntibirakemuka kubera iya ntambara ya Ukraine abafaransa baracyarangaye abafaransa bari ko barasubiranamo nabo abafaransa benshi bari contre iriya ntambara bari contre n'ibihano bafatiye Putin Afrika basa n'abayibagiwe gatoya noneho n'Uburusiya buri mu ntambara bwafashaga Afrika kwirwanaho buri mu ntambara nabwo ariko rindira intambara irangiye urebe ari Cameroon Wagner ajya kuri iriya Melson bari aba Robert bari ko barabatera na Chad ntibizagutangaza ubonye ziriya manifestation zikomeye kuko bazi ko hari Wagner yaba hafi yabo iyi ntambara nirangira sava determiner tutu muri Chad se bari amagana nde baramagana iki ni baramagana abafaransa no ni n'amapankarite bafite ni bavuga abafaransa ni basohoke urazi ko bavuga igifaransa gusa muri Chad une sortie des Français nati nta bafaransa dukeneye mu gihugu cyacu ko hari base militaire hari des bases militaires hari Privier na Montana hano nicyo gihugu gifite abasirikare benshi muri Afrika b'Abafaransa hanyuma Gabon Gabon yo mu by'ukuri yari na France Gabon niyo bigitangira sindabona bashobora kuba barebye ukuntu babamata ariko baratangiye ariko il suffit de commencer il suffit d'avoir l'idée
Gabon y'isura ntabwo numvaga ko banatekereza ibyo ngibyo, numvaga bazi ko umufaransa ari kindi ari nk'umwami wabo. Sinenze ko hari umugaboni wakubahuka kuvuga nawe umufaransa. None byantangaje uyu munsi bariko barabatuka, byantangaje. Nta nubwo nari nzi ko Paul Biya yakwihinduka umufaransa, ariko byarantangaje mu minsi ishize yani amakontra bagiranye. Byarantangaje Paul de Douala bayambura Borore. Byarantangaje ko byananshimishije. Paul de Douala ari ya Borore barayimwambura. Niho abafaransa batangiye kuorganiza abaroberi bakuru Paul Biya, Front de Libération du Cameroun. Narakubwiye abayikompoje n'abacadier n'abadisida muri Centrafrique, abadisidura umva abari contre Touadéra, hakaba na Boko Haram. Ariko Afrika mu gihe umenya realite, ziriya za Boko Haram, ziriya za Haji zo muri Mali, ziriya za El Shabab ni imitwe iremwa na Occident. Ngira ngo noneho murabyemera, mwumvise ko umva ko Amerika ijya guha imyitozo Etat Islamique. Ikindi mushaka ni iki kumenya rwose, kuko bishaka kwituma ahantu. Ikindi mushaka kumenya ni iki cya Occident yarabiyeretse, ntimushaka kuyireba. Iyo bivuze bavuga turiya muntu yanga Occident, ariko Occident mfiki nabo kuko dupfa ari cyo bashaka kutubuziza. Ibyo badukoreye ko bihagije, ibi byose mu biza ariko mu byirengagiza. Ibi bibakoreye Afrika ni ndutabizi, noneho kubivuga kikabicyaha. Hari hageze yuko basi bagira imwe bakabihagarika niba Afrika yo, ariko igihe utarabyumva ntuzabakunda ko bihagarika, ari uzajya kubahamagara. Harageze ko Afrika, abanyafrika bacu bakanura bagaca ubwenge, bakamenya yuko batagomba kogerwaho urumuri, bakamenya ko bareba ntacyo barusha, nta bwenge babarusha. Nuko gusa umuntu akonona mu mutwe. Iyo hari ikintu bita Ethinocide. Ethinocide ni ukwica mu bwenge. Ethinocide abitandukanye na Jenoside. Jenoside barakwica physiquement, Ethinocide bakwica mu bwenge. Moi je préfère Jenoside. Aho kugira ngo icyo mu bwenge, préfère kunyica nkavaho. Ubuzima ni iki? Aho kugira ngo utagira ubwenge wavaho. Ethinocide ni stratégie mbi cyane yadobuswe na Empire Romain imaze gutsindwa les croisades, imaze gutsindwa na Empire Ottoman. Umufilozofe arabwira ati ntabwo tuzamara abantu n'inkota, ati uko natwe turapfa, ati nimureke tubafata ubwonko. Niho yazanye filozofi yo gufata abantu ubwonko, niho yazanye amareligion atayindi gahunda afite ari ugufata ubwonko bw'abantu, atari ubwonko barakeneye kujyana abantu mu ijuru. C'est ça. Nous sommes victimes ya Ethinocide. Umuntu akakugira umucakara, akagukoroniza, ukagumubonamo agakiza, ukabumubonamo ko ubuzima bwawe niwe. Umva atari ikibazo. Umuntu nta kibi atagukoreye, nta kibi atagukoreye na kimwe, ariko wowe icyo kibi ntukibone, ukabona ahubwo kutamufite utabaho. Nicyo kibazo Afrika dufite, ku buryo nushatse kumugukiza kumugurikiza abo mwanzi. Afrika ubona izigobotora mu buryo bworoshye icyo kintu Dr. Yes, iyo bitangiye biratanga icyizere. Igihugu nka Mali gitangiye, ibindi bikireberaho. Sinakubwiye ejo bundi hari ikintu bita influence qui est très important, Afrika ishobora kugenda igenda irebera ku bindi bihugu byo muri Afrika. Nk'ubu nta numwe none se wigeze utekereza ko biriya bihugu 14 bya France, wigeze utekereza ko hari na kimwe cyakora nk'ibyo Mali yakoze? Biriya bihugu byinshi narabisubiye, uko bimeze, yaba Centrafrique,
yaba Brazzaville yaba Gabo yaba Cameroon ntabwo ashobora Cameroon yo warabaza ko bishoboka kubera hari aba Pan-Africanists benshi cyane hanyuma Cameroon igihugu cyababaye cyane igihe cya independence urizi kuba ati bombe na palme muri Cameroon bisha wa Cameroon benshi cyane batavuga barenga miliyoni zingahe barwanira independence urabona aba Felix Mumiye bamuroga ibiki uribuka De Gaulle avuga ati hari abakameruni nyine bifatiye kuri ni strategie bakoresha bafata bene wanyu akabiro babarwanisha hari abakameruni bakunda abafaransa bumva bafite iyo ndwara nakubwiye badakeneye na independence. De Gaulle a déclaré independence muyihe abatayisaba ati muri Cameroon mufate bari badakeneye independence ariyo muyiha abari badufasha kurangiza bari abandi c'est ça. Rero Cameroon kuva mu Bufaransa ntabwo byantangaje ntabwo byari bitangaje ariko igihugu nka na Mali ntibyantangaza kuko Mali wazi ko yari empire sibyo empire Mali yari komeye cyane bayisatura mu bihugu 8 zira za Niger zose za Burkina Faso byari Mali kuva muri jiro ya France nta gitangaza kirimo ariko igihugu nka Gabo nka Côte d'Ivoire nka Brazzaville na Senegal biragoye ariko nabyo birashoboka nakubwiye ko muri Gabo byatangiye muri Chad byatangiye birashoboka byose. Rero Afrika ishobora kuzava muri ibyo bintu kubera influence niba Mali ibaye autonome bakabona hari igihindutse muri Mali bakabona hari igihindutse ku muturage wa Mali bwa bukungu bwajyaga muri France bukajya mu baturage ba Mali bakabona hari igihindutse ntibizatinda Burkina Faso ikurikira ko kandi ndetse ko nawe yakurikiye uriya Damiba ni umuperezida w'umuhanga cyane nabonye igitabo yanditse ejo bundi narakivuze mu kirezi igitabo cyiza cyane ni umuhanga uriya nawe nuko arakurikira Mali rwose vuba na vuba nawe yamaze gusinya ama traité avec Wagner uriya nawe byarangiye. Duheruka twumva uvuga ibintu bya base militaire ziri muri Afrika ariko ntujye ukomoza ku gihugu cya Djibouti. Djibouti yo kirimo n'acyama base militaire ahubwo nirimo na menshi harimo n'iyabashinwa. Djibouti buriya nagaho gatoya mu byukuri kata ntabwo ariko kentirisa bari abantu ariko urazi kari kuri mer rouge ni stratégique urabona ni connexion ya mer rouge na Océan Atlantique ibintu ibicuruzwa mabato menshi aca hariya donc ni iriya kone de l'Afrique yose ni stratégique byo tumona bashaka no gusambura Ethiopia no kugira ngo Amerika ishobore kumetriza hariya na kitumona Somalia itagira amahoro na rimwe n'uyu munsi banubise ko bashaka abanyamerika Amerika ishaka gusubira kohereza abasirikare Trump yari yakuyeyo Biden ashaka kubasubizayo n'abatabikoze ni kwa kundi ni ya imperialisme nyine bari abantu bashaka gufata colonne de l'Afrique nicyo gituma niyo mpamvu uriya bashaka gusambura Ethiopia babonaga Ethiopia itazaborohera ko Ethiopia ntigeze kolonizwa Ethiopia ntabwo ifite ikibazo mu mutwe nk'icyo dufite ikabangamira Amerika rero ikabangamira Amerika nicyo gituma n'uyu munsi urabibona ko bari abaruberi bagihari sinzi ko wibuka cyane n'undi twabivuganye onize gupropoza kohereza les métiers de la paix bari abasirikari bitango les métiers de la paix natwe tukabita gutyo kandi atari nabyo sinzi gituma mutarababonera izina ribakwiye bitwara les métiers de la paix namwe muguma muhita les métiers de la paix kandi nta namwe yizamete na mahoro gusa icyunzi ntabwo Ethiopia izabemera ntabwo bazaza ariko bariya igituma bashaka kohereza niki bariya no bashobora gushyigikira intambara y'imyaka myinshi no aho bari intambara ntizihava barakiriya abaroberi bo barabakiriya nyine unikiriya abaroberi bariya bakajya bafinance
aho bari nta namwe haraboneka amahoro kandi bashaka ko amahoro aboneka muri Ethiopia. Djibouti se Dr. Djibouti ntabwo ari Djibouti ni nka territoire. Djibouti se ni igihugu, ni igihugu kingana gute? Gituwe n'abantu bangahe, kingana gute? None se kuba ari gitoya, kuba yituwe n'abaturage bake bijustifia ko gikwiye kuba izo base militaire? Kubera urumva ntabwo ari abantu bashobora kuzirukana, sibyo? Nta nicyo zibaki, nta nicyo zibatwaye kuri bo. Kuko ntabwo ziri muri Djibouti kubera Djibouti. Ibyo byumve. Ntabwo ziri muri Djibouti kubera security ya Djibouti. Djibouti nta kibazo ifite, nta gihugu kiratera Djibouti. Kuko buriya biragoye kugira ngo utere igihugu nka Gabo, igihugu gituwe na miliyoni wagitereye iki? Djibouti yo ndabona na miliyoni itaragera. Ho yaringana gute se Djibouti? Reba superficial. 23200 km². Ni 23200 km². Ntabwo hariya iriya ni territoire kubera iri kuri côte Djibouti. Iri kuri mer rouge, ni territoire. Ni nk'uko barebye ahantu gusa hari strategique bajya kuhashyiza base militaire. Rero hariya ntabwo ziri hariya pour Djibouti. Hariya hariho rivalite no kugira ngo bakontrekare ibicuruzwa, bakontrekare Chine ntiyinjiremo n'Uburusiya ntibwinjiremo. Nicyo tuma Chine yahashyize base militaire, kandi Chine ntabwo ifata base militaire nk'abariya, yo iragura ubwo butaka. Yaraguze 100 millions de dollars. Ntibifite base militaire honyine ku isi. Noneho bariya icyatumye banaforsa izo base militaire zabo ni ukubera base militaire y'Abashinwa. Donc hari base militaire y'Abanyamerika, hari na base militaire y'Abafaransa. Ariko ni question stratégique. Gusa niko akundi nyine bariya abantu bashaka gufata Afrika. Dr. urabona ute ahazaza h'Ubufaransa muri Afrika? No, Ubufaransa uko mbibona Dieu merci bugiye kuvamo. Nabo ba president se byagiye bivugwa ko bashyizweho n'Ubufaransa nabo nko muri Chad. Urugero. None se president yagurutse president yagumaho. None se muri Mali Ubufaransa bwari bwamushyizeho. Muri Burkina Faso Ubufaransa bwari bwamushyizeho. Ari he? Kuva kuri Compaoré Ubufaransa bwamushyizeho. Ubusa ari he? Umuperezida Abafaransa bashyizeho ni yari umusirikare, ntabwo akeneye ko aha ubutegetsi population civile. Compaoré yategetse imyaka 27 ari umusirikare. Uriya wa Chad bashyizeho nta nemwe arumva bamubwira ngo naho ubutegetsi population civile, ariko uwa Mali aravuga imyaka 3 bakavuga ngo ni myinshi. Uwa Chad yabaye ni general, yabaye president mbere ye. Nta nemwe uzumva bavuga ngo Debi wo muri Chad nahe ubuyobozi abasivili. Wari wabyumva? None se umusirikare se ni na general. Goyita wese na general. Kandi goyita we akoze kuri leta vuba. Donc sinzi, ntabwo ari ibintu bisaba analyse nyinshi, ni ibintu bigaragarira buri wese ko bari abantu bari kuri Afrika ku nyungu zabo, atari ku nyungu za Afrika. Afrika nibikwiye kwikuramo. Ntabwo ugusiziza muri Afrika ku nyungu za Afrika n'umunsi n'umwe. Badushakaho iki? Baradukunda. Twagombye kumenya ko batadukunda. Tukagomba nta nubwo ari byo dukeneye. Icyo dukeneye ni ugukundana twebwe hagati yacu. Ntabwo dukeneye gukundwa. Ntawe gukunda utikunda. Igihe tuzakunda ntawe uzadukunda. Dukundanye niba dukunde cyangwa bareke, ntabwo tuzatubakeneye. Kandi dukundana bazatwubaha. Kandi icyo dukeneye gusumba. Ariko igihe turyana naho bakubeshya ngo baragukunda, mu by'ukuri ntibakubashye na gatoya. Ntabwo umuntu yaza ngo anyubahe igihe nawe turavana turwana. Ibyo ntibishoboka. Twicana turavana ntibishoboka. Nta muntu wanyubaha. Anyubashye nawe abatagira ubwenge. Nanjye niyubashye sinakwica mwene wacu. Niba mara kuva muri Afrika biragenda bite? Nicyo kibazo Afrika ifite. Mwumva ko badahari hari ikibazo. Bataraza ntitwariho. Oya, hashobora kugenda Abafaransa hakaza
hari ababikurenza abafaransa cyangwa se n'abanyafurika ubwabo bakaryana simbizi. Oya, igihe abanyafurika baza baryana icyo ni ikibazo, ariko igihe sinibaza yuko abanyafurika baryana haryana abafite icyo kibazo cyo mu mutwe bononekaye. Hari degeneration zitekereza neza, ntabwo bazaryana bose. Abanyafurika baryanye biryanishije nabo baryanishije, icyo si ikibazo abavandimwe bibaho, ariko ibyo ntibiraramba ntibyatinda n'akanya na gatoya. Ntabwo abanyafurika bashobora kuryana hagati yabo ngo birambe, ariko baryana hagati yabo kubera baryanishwa, baryana hagati yabo kubera bumva nta gaciro. Ni hamwe wumva ko wowe nta gaciro ufite, mugenzi wawe nta gaciro afite. Hari ufite agaciro, uyu mugenzi wawe uri kurarya urabona ko ari igicucu kuko yanze kwemera ibyo bari bamubwiye. Bari akandi nibo wita abantu, wowe nturi umuntu. Sesa abandi uvuze bashobora kuza nk'Abashinwa n'Abarusiya bakomeje kugaragaza intere cyane zo kubana na Afrika, na Turkiya isigaye itumiza inama na Afrika. Birabyo ni ibiki Dr. Kuba igihugu kimwe gishobora gutumiza abaperezida 50 na bangahe? Ibyo ngibyo nibyo abanyafurika bose bibaza. Abenshi baravuga ati ese na mbere kwirukana abafaransa ukazana abarusiya, ati qu'est-ce que ça signifie? Abarusiya so bazanye sibyo, baje gufasha kwirukana abafaransa. Ntabwo abarusiya birukana abafaransa muri Afrika kubera gukunda abanyafrika, birukana abafaransa muri Afrika kubera bazi ko Occident irafata iriba Afrika, irazamura ekonomi yayo ikuye ahandi ikayirwanisha iwabo. No kugira ngo bati izo mbaraga Afrika ikikwiye gukora rero, kubera idashoboye kubirukanira, ya profita iyo rivality hagati yabo, yo ikamenya ukuntu ibyifatamo. Imaze gukira bariya bayigiyemo ku ngufu, bariya baje ari nko kubafasha, abo mushobora kumvikana ntabwo baza gufata ku ngufu nka kuriya. Ntabwo ngo Maria abwira abarusiya ngo bagende bange kugenda, byumvikanye babikoze. Ariko abafaransa bamaze imyaka 60 na 70 baranga kugenda. Noneho dufite experience na Occident, tumara imyaka 75. Iyo 75 ubwo mvuga uhereye kuri za independence batubeshye. Tubanye nabo kuva muri 15e siècle. Nta kiza na kimwe batugejejeho. Kubera icyo utagira indi tentative. Kandi iyo myaka ndimba yarahaye abanyafrika ubwenge buhagije, byatuma bareba noneho bamenya bashobora gupeza le pour le contre, bashobora gupeza le bien et le mal. Ibyo ngibyo nuba icyo gihe babarwaye indwara y'umutwe bashatse indi colonisation. Ndumva ko nta munyafrika ukeneye colonisation, kuko ni ibyo murabyibuka, ni independence théorique baduhaye ntabwo ari twebwe twabirukanye, n'Abarusiya bakuyemo, kandi ntabwo babakuyemo ngo bazemo. Ko muri ideologie y'abakomuniste ntabwo coloniza ibamo. Icyo gihe rero mushobora kugira alliance n'umva icyo aricyo. Umwariye wawe alliance à géométrie variable, igihe umushakiye n'ubushatsi. Ariko ahandi Occident nta alliance twiye tugirana, bari impose bonyine par force, ku ngufu n'amaraso n'iki bica. Ntabwo umunsi azaza kwica abanyafrika abashaka biki, nabyo turabona, nta nibizabaho. Ubwirwa n'iki se ko we nahagera adashobora kuryoherwa n'ibyo akuye muri Afrika, mwamubwira ngo ntagende Dr. Aho yabereye ko ataje, aho yabereye ko bari ko Occident barushaga imbaraga. Occident ntigeze irusha imbaraga Abarusiya ko bataje, kubera ntabwo wageranya Uburusiya n'Ubufaransa. Comparer des pays. Occident, Ubufaransa nta source naturelle bugira, nta nimwe, sibyo wikeneye muri Afrika. Nta petroli bugira, wikeneye muri Afrika. Uburusiya si cyo tuburusha niki. Uburusiya icyo Afrika burusha niki? Ifite petroli, ifite source naturelle, ifite ubutaka bw'izirahinga. Icyo tubarusha niki? Baza gukura hano. Mu by'ukuri icyo tubarusha niki kibaza gukura hano. Barashaka iki se nyine? No,
barashaka niba ntacyo baje gukura no reka nguhe urugero urabyumva kuri Louis XVI abanyamerika barwana n'abongereza uzi ko abanyamerika bagiye abongereza Royaume yohereje abanyamerika muri Amerika gukoloniza abongereza bohereje abanyamerika gukoloniza bahageze abonye ubukungu ubutaka Amerika ifite bigumura kubongereza bati turashaka independence ntidukeneye Royaume bararwana abongereza barakomeye bari kubatsinda Royaume y'ubwongereza urayizi ari komeye bari kwirwanya bari kubatsinda sibyo ntabwo bari ku independence uyu munsi Amerika imeze peut-être nkande sinzi ibari Angleterre Abafaransa baremera badepansa amafaranga yabo yose kuri Louis XVI bajya gufasha abanyamerika kurwana n'abongereza barabatsinda babonera independence mu 1776 bari Abafaransa se kwari gukunda bari abanyamerika ku buryo ubukene bwatiye muri France hakaba na revolution française bakica umwami bakundaga abanyamerika se no kwari kugira ngo ubwongereza buperde ziriya koloni ubwo hasi ntabwo byumva rero Uburusiya kuza muri Amerika muri Afrika ni ukugira ngo France iperde ekonomi yakoraga hangaha igwe hasi ntabwo ari kugira ngo exploit Afrika Uburusiya bwunguka iki mu kugwa hasi ku Bufaransa umvisha none se niba Ubufaransa n'uyu munsi Occident imenace Uburusiya ku ntambara igihugu cyaguye hasi ntabwo iba ikiri menace ntishobora no gutera none se niba Amerika ivuga iti reka dukeneshe Uburusiya burunguka iki ni ukugira ngo Uburusiya butimbaraga gusa nta kindi ntabwo ari ngo dukeneshe Uburusiya ibyo bari batunze tubijyane sinzi kubyumva yes ni muri iyo sense ntabwo ari ngo reka mbirukane hariya ngiye kubyibi ibyo batwaraga mbitware kuko ibyo ngibyo bimaze imyaka myinshi babaraje kera kuba ntabwo Ubufaransa bwize burusha imbaraga Abarusiya n'umunsi n'umwe ni jeu stratégique Ubushinwa sebwo c'est la même chose none se Ubushinwa buracuruza sibyo buracuruza burapretanda gucuruza muri Afrika na cyane ariko kugira ngo bucuruze cyane isufike biri foke abanyafrika bagira pouvoir d'achat ntabwo bagira pouvoir d'achat ibihugu bya biri exploiter ntabwo byumva uretse ko Ubushinwa nta n'imbaraga bushyiramo nyinshi ntazo rwose kuba barashyigikiye Ethiopia ni ukwanga kwa Amerika isambura kiriya gihugu Amerika ni umwanzi w'Ubushinwa nabo baranga yuko Amerika yaguma ifite imbaraga nyinshi kuko urabona ko ari intambara riere économique déjà iri déclaré sibyo rero n'aba Amerika ifite influence kuko bari abazungu bari abanyagusida ibyo biba muri Afrika bigabana n'abanyamerika nizo base militaire uzarebe les avions de combat nizo abanyamerika no muri Gabizari muri base militaire za France les avions de combat nizo abanyamerika no muri Sahel hari Abafaransa n'abanyamerika bahari na CIA byose urumva rero Chine nayo ifite intérêt ko Amerika igwa hasi kuko Amerika ifite intérêt ko Chine igwa hasi no ce sont des vérités nubwo ni bya bindi byahana inzove ebyiri zigiye kurwanira rero no ishobora kuba atari guerre sangra iyo guerre économique iratandukanye n'iy'amasasu ntabwo bazaza kurasana hano ntabwo Amerika ntabwo Ubufaransa n'Uburusiya bazaburira muri Mali barasana bazakora coup d'état hashobora gupfa abantu ibyo nibisanzwe bakeya ariko nk'iyi coup d'état par exemple nta muntu wapfuye wari guerre économique ziratandukanye n'izo guerre zindi ntabwo ari guerre nk'iyi iri déclarée muri Ukraine
ese abateguye kuri detail muri Mali barafashwe barafunzwe ni 11 baraba ni groupe des officiels Mali barabyemera se ko ari Ubufaransa bwari bwabatumye amakuru yavuye yuko ari Ubufaransa bwari bwabatumye ntibishoboka ko bagiriye ishyari go yita bakavuga bati reka tumuhirike natwe dufate hari ama service de renseignement rifo hariya harimo noneho iyo bafashe harimo n'abavugisha ukuri baradeklara akabona morasi yabanje kugira na autorité française. Doctor dusoza niba ntacyo ongera ndashaka nongera ibiki ufite ubwoba yuko abarusiya n'abanyafaransa bazarwana muri Afrika ntabwo Urusiya bushobora kurwana n'Ubufaransa ibyo ngibyo byibagirwa imbaraga zitandukanye burana na Ukraine kuresista ntugire ngo buriya wageranya n'Ubufaransa. Ukraine igihugu cya gatatu mu Burayi gifite ku isi na gifite abasirikare benshi ndabeshye ku isi no Korea irimo cyaba ari nk'icya kane gifite abasirikare benshi Ukraine cyane ifite abasirikare benshi. Rero kuba yararezise kuriya none hakongeraho ko na Otan yayifashije ni ibintu bisanzwe. Hanyuma yari imaze imyaka 8 ni mu ntambara irwana na Donbass na Lugansk ntabwo yageranya n'Ubufaransa. Ntabwo rero Ubufaransa ari igihugu cyahangana n'Uburusiya ibyo ntibishoboka uretse ko ku isi nta n'igihugu cyahangana n'Uburusiya nta na kimwe. Même la Chine nta na kimwe. None se Dr ahazaza aho Ubufaransa hazaba hameze hate nyuma yuko buvuye muri Afrika supposons urahabona uta sans Afrique Abafaransa nibo babizi ukuntu bahangaritse gusa uretse gushaka kwa kundi nakubwiye kwishyira hejuru kumva kuri mu bihugu bingahe bikize ku isi ariko France ishobora kubaho ifite amayire quand même 10 ifite ibihugu 10 kolonije buriya usizemo za Guadeloupe za Guyane kandi amayire meza akize ishatse yitonze kanabafata neza nta kibazo yagira ariko kumva ko itari mu bihugu bitanu bya mbere bikize kikaba ikibazo ikaba yamena n'amaraso kugira ngo igume muri uwo mwanya kandi aho ngo yizahava rwose igiye kure cyane nijya hafi zajya kuri 30 urumva uko iyo arrogance izemera kwita irayitishwa ibyo ni ibintu bisanzwe. Na Empire Romain ntabwo yari ko yasenyuka na Amerika ntabwo yari ko hari igihugu cyayihagarara imbere. Uyu munsi nayo iratira arrogance yayo. Amerika yumvaga ko ariyo itegeka isi gendarme du monde ubu irumva ko bitakaye ibyo ni ibintu bisanzwe birabiteshwa. Ubufaransa ndabona ari ubwa 7 ku isi ubwa 7 ahubwo bwagiye kuri noneho iyumve n'ubuhinde bwabuciyeho ende ni ya gatandatu imaze iminsi noneho buzaba bwa 30 zaba muri Jenoside. Dr reka dusoreze aha rero nakoze cyane sawa namwe.